batwaire Katon 10 na 6. Baba webale kusaka. Ndikwenda okwebaza Crescent Crane Hotel etukoleere keeke eyo n'okutuwa abaana abatuyambye ku mukolo guno. Awalala naawo ndikwenda okwebaza Busoga Youth Council banato ebirabo bino tujabigemya meya eriwe ekirabo ekivuire yendi nti abawangwire bona tiimu yona baba kyabazingagana ndaba waye emitwalo 5 ababawangwire bona n'obwo obukairo obubiri ekitundu tiimu ewangwire aba participate nze bona ndaba waye emitwalo 10 nga diva mu nsawo yange nga gatuukiro wa Busoga era abasinze baba kyabazinga abawaire ente. Mwebale ino mwebalire ira. Ndikwenda okwebaza ba Asha mwena abali wano n'abagemye security banange Bulale Busoga mwebale ino mwebalire ira omulimu gw'omukoze Busoga kuyisanya KGV UPDF mbabwine wano police. Thank you and thank you very much. Mwebale ino mwebalire irala bananga abamaato baba tibamulamusanga bemereire mutyo mweyale. Mwebale ino mwebalire irala baba kyabazinga eno event ya maato baba tulikwenda ogitongoza mu Busoga yona tusaba otwikirize tugitongoze mu Busoga yona tube nti emikolo egyo gibanga wane waife ebiyende. Mwebale ino mwebalire irala baba kyabazinga tibamukuba mugongo muveeyo mpola nga mulingirire mbweni bananga alikola ku muzindalo gwa Lata baba kyabazinga akukoleku baba tibamukuba mugongo mujje mutyo mpola banange mwebale ino mwebalire irala. Baba kyabazinga baba gana osime oyogere kweri Obusoga bona nga ofundikira omukolo guno baba webale kwikiriza Kibumba akunkumire Fonvuwa kyabazinga gawulendo pokuna Fonvuwa Lata webale ino webale ino. First Deputy Prime Minister wa Uganda, Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga, Ministers aba mu Central Government, bakulembeirwa Honorable Mire Babalanda, Katuukiro wa Busoga n'abamyuka bo, Ssaabalangira wa Busoga, abalangira ab'ensikirano, Speaker Busoga Lukiiko n'omumyuka wo, ba Cabinet Ministers okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga, ba Members of Parliament abali wano olwaleero, abakulembeze aba districts ed'endawulo mu Busoga, abakulembeze ab'amadiini mu bitiibwa byaimu, ba LC5 chairpersons aba districts ed'endawulo mu Busoga, ba RDCs okuva mu bitundu ebyendawulo mu Uganda, our development partners in your respective capacities, ba mukunganya b'emitala, abalangira n'abambeeda, abageni ab'endawulo n'emikwano gya Busoga, Elders Council, abazaire aba family yange mu bitiibwa byaimwe n'abazaire baife abaine bantu family ya Muzeyi Bayole n'abandi mu bitiibwa byaimwe na buli muntu mu kitiibwa kye. All protocol observed. Balamwisa ino basebo ni banyabo. Ntwala omukisa guno okubaaniriza mwena mu bitiibwa byaimwe nga tudaguza amatiikira ag'omukuzi ogw'ekumi wane Budyope.
Kano kabonero akalaga nti mwenda ino ebyobuwangwa n'ennono daife era twongere okukolera awalala okudinyweza n'okudikuuma. Olunaku olwaleero lwa byafaayo ino eri Busoga kubanga lwetuweziiza emyaka 10. Emyaka 10 mu butongole nga tukolera walala emirimu egy'enjawulo okukulaakulanya abantu baife ab'e Busoga. Mbeebaza olw'okusigala nga muli kitole mukolera walala, muli bagumiikiriza, muli bawulize eri abakulembeze baimwe ate era nga muli bakozi. Kino kitandise okuleeta ebibala mu Bwakyabazinga bwa Busoga okugezanga amakolero ag'endawulo, enkulaakulana mu by'entambula nga n'omuli enguudo n'ebidyeri okugayita Busoga ku biketezo ebindi nga Teeso, Lango n'ebindi kamaala. Nebaza gavumenti eyawagati ekulemberwa His Excellency Richard General Yoweri Kaguta Museveni olw'okuwagira ebyobuwangwa eby'ennono n'enkulaakulana. Obwakyabazinga bwa Busoga buli mu kaweefube ne gavumenti eyawagati okwiza ebyaife ebinaatusobozesa okufuna empiiya okusobola okutambuza emirimu egy'Obwakyabazinga. Gavumenti eyawagati eri mu nteekateeka ed'okutugemerako okuzimba ekitebe kyaife ekikulu e Bugembe we tunaasinziira okutambuza emirimu gyaife. Nongera okwebaza ba development partners baife nga n'omuli MTN Uganda, Mbale Grain Millers, Generation Bottling Company, Buyende District Local Government, amagombolola ag'endawulo mu Buyende District olw'emirimu gye mukoleire era gye mukolera Obwakyabazinga. Nebaza ebitongole eby'endawulo ebidanda eby'abataka baife endwaire ed'endawulo nga tudaguza emyaka 10 olunaku olwaleero. Nayongera okwebaza security organs ed'endawulo olw'omulimu omukalamu gwe mukoze. Mwebale ino, mwebalire irala. Nongera okwebaza omukaire waife Rebecca olw'emirimu egy'endawulo mingi gyakolere Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Nayongera okwebaza Chiefs Royal Council, Busoga Lukiiko, ba Cabinet Ministers ab'Obwakyabazinga bwa Busoga ne ba technical staff, abakulu ab'ebika, abambeeda, abakulembeze, ab'amasaza ag'endawulo, Elders Council n'obukiiko bw'endawulo olw'emirimu egy'endawulo gye mukolera Obwakyabazinga bwa Busoga. Nebaza Organizing Committee ey'omukolo guno ekulembeirwa Oweekitiibwa Mafumo Richard ate nga ni Minisita w'ebyonoono mu Bwakyabazinga bwa Busoga, ne Engineer Batumbya Patrick omudyope w'ebudyope nga kootaire, ne Muzeeyi Kibalira Martin amanikibwanga musomesa olw'emirimu emirungi gye mukoze olwaleero
okufuula omukolo guno okuba omunovuguti. Ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu mu kitiibwa kye kuba basomye abantu bangi olw'amakula ge mutuwayire era ine bantu agasiimye. Kibumba owe mu weekend abayizeewo we mutoyire. Ng'amaliriza mbakubiriza okukuuma obutonde nga tusimba emiti era olwaleero nakusimba omuti akabonera akabalaga nti tulina okwongeramu amaanyi mu kusimba emiti era n'egyo gye tulina gyo twongere okugikuuma tusobole okuba ne Busoga ennungi, Busoga eziramu ndala, ate Busoga gye tunaasobola okweyagaliramu. Eri abavubuka mbakubiriza okwenyigira mu bintu ebibazimba era ebibafuula ab'obuvunaanyizibwa mu bitundu gye muwangaalira. Kibumba abaleese abayizeeyo Bwera, Busoga okwisanya n'amaanyi. Baba ise bantu kyabazinga lata sima nima akuwerekereku tuje osimbe omuti bwe tunaveeyo nga tukulembeirwa mu Katikkiro tujja kwira wano baba tusale omugaati guno maama gwatugabwire abalijjo okuba